Ibizo lesibongo? Alright, ibizo nguShanta uMawiri. Yebo Mawiri, lingasitshela ukuthi umnyaka ka-2024 njengomutsha ukumi njani? 2024 sengikhangela khathesi anti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba bese ngiqedile isikole bengenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-applya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebemaningi kakhulu, so usuke wabanzima kakhulu for mina, kodwa ngase ngikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi along the way ngizathola something. Yiwini okhangelele ngo-2025? Oqala ukuthi ngithole umsebenzi paying job. Ngokuya kwesikhathi lami ngibe ngikwanisa ukuba independent, to do my own things. Ngingabi lokhu ngisiba dependent on abazali because labo balama problems abo. I also have siblings. So yeah, financial independence kakhulu. Yiwini ongawukhuthaza abanye ontanga? Work hard, sebenza nzima. Impilo inzima but siyapusha. We force things. Noma ungabanzima njani uyaforce izinto ngoba ungahlala kumbe ukhetha ukwenza ezinye izinto. Others are now resorting to ama-drugs for comfort. Hayi, qina ngakho nokho. If you get an opportunity, use it wisely. Yes. Yebo.